Andikayo uKristo namhlanje evangelini lethu sizwa uJesu ebiza abalishumi nambili ebathuma, calling his disciples and sending them. Ngaphambi kokuba mhlambe ngibeke kafishane ngalokhu, ngithanda ukuba sibheke lapha ekuqaleni. Kuthiwa kwathi uJesu ebona izixuku wazihawukela. Uma ngabe singena emiseni siqala ngalesi sigaba esithi Nkosi sihawukela, ngithi siyasazi. NgesiGreki bake bathi Kyrie eleison, sike siucule nawo. Ukhona ongangitshela ukuthi abakhuluma isitswana bona bathini. Leli gama elithi wazihawukela alikepcharishi kahle lento uMateyu wayifuna kuba siyazi ngaleli ivangeli. Akusho lokho esikucabangayo ukuthi wamhawukela ezifu nje, but kune meaning edipu uJesu ayeyisho lana uma uMateyu umebhala. Yingakho kulezi ilimi esikhulumayo la eSouth Africa ongenani laba abakhuluma isitswana ibona basondela kangcono ngoba bathi modimo uhlwele buhluku. God feel my pain. Ngoba kuthiwa uJesu wathi mayibona lezi nzimvu ezingenamalusi waba nalento wabazwela ubuhlungu. Wabazwela ubuhlungu ngalendlela ukuthi ngegama elisetshenziswayo lathi kwaphenduka konke ngaphakathi yena. Abantu abakwazikela ukuphendukelwa izinto ngaphakathi ikakhulu esibaziyo iwele. Umuntu oyiwele uyizethwini mekwenze okubi komfowabo nomdadewabo oyiwele naye uyezwa. Kanjalo nabazali bomama inzula ngaze ngithini ngendlela kodwa ngenzula kuthiwa yinseko. Lapho uyavukelwa uyezwa ukuthi khona ungahambi kahle. Uqala ngisho uzwe ngathi manje usufuna ukukhishwa nesizo. Mengabe kukhona into eyenzeka embi kumntana wakho ngisho ungamboni la eduze. So nayilento uJesu yenzeka kuyena wayibuzwa ubuhlungu balabantu. So ngiyabuza ke njengamanje ukuthi when was the last time wezwa ubuhlungu for omunye umuntu? Wagcina nini ukuzwa lobuhlungu ongathi ukwenza uphendukelwe ngaphakathi zonke izinto engaphakathi kugubha amathumbu? Wagcina nini ukuzwa ubuhlungu ngalokho komunye umuntu ikakhulu la edinga khona eswele? When was the last time you feel that pain? Ukuthi ngempela no angisympathize nawe but ngiyaempathize. Ngihamba ezinyathelweni zakho ngiyakuzwa ubuhlungu. Uma sibuke emhlabeni bagcwele abantu abampofu bazosho umhlangano wenhliziyo sibiziyo kuthiwa sambele abampofu but bagcwele. Kwesinye isikhathi sebafana nedolobha ngisho njalo. Like muwazi edolobheni ukuthi mengizodlula ngalana ngakaPick n Pay ngizofica lo baba ongazuthi akasaphilile. Sebaba yingxenye yedolobha. Uma ngabe udla endlini ucabanga ukuthi khona umuntu ongenako ukudla, when was the last time you felt the pain? Uma usiyochitha lokho ukudla ungasakudlanga, when was the last time you felt the pain? So uJesu kwaphenduka konke ngaphakathi uma sibona ukuthi asinamalusi sizimvu ezingenamalusi. So now ileyo mbuzo oqala engibeka kuwena, not ukuthi uphendule mina siphendule noNkulunkulu wakho ukuthi when was the last time uzwa ubuhlungu, not ukuthi ankosana uyazi uxakeke but kube ngazi ukuthi uxakeke wena. Okwesibili esikutholayo uJesu uyababiza abafundi bakhe. Sonke bazalwane uNkulunkulu uyasibiza. Kodwa uNkulunkulu esibiza ubizwa kuyona into eyenzeka ngosuku olulodwa. Ubizo luyaqhubeka. Ingakho kumele sihlale njalo ukuthi uma uNkulunkulu esekubiza mase wenze njani wena? Ulalele. Nkosi ungibizelani? Ungibizelani namhlanje njengoba kade ngisemiseni? Njengoba leli sonto ngiliqala, what do you want from me? Njengoba ngithi ngiqala nonyaka, ikuphi ongibizela kona? Njengoba ngisemhlanganweni, njengoba ngizongena emhlanganweni, ikuphi lokho ongibizela kona? Ubizo bazalwane akuyona into njena eyenzeka once, but uNkulunkulu each and every day uyasibiza.
ngobani na uma ubizwa akuzona zonke insuku uthanda akuzona zonke insuku uthanda. Sometimes abanye benu noma ngalalinye abanye benu bake bayibeka nale mjiva abayigqokile bathi sengivongile ngikhathele nomhlangano bake bakhohlwa ukuthi bangena bathi abanye bethu bake bakhohlwa ngisho ukuthi ayeke ngisazoma kancane esontweni because ubizo yinto eqhubekayo ekumele njalo ulalele uNkulunkulu kuthiwe athende beka indlebe ungizwe ngikhuluma nawe ngoba uNkulunkulu uyakhuluma nathi each and every day. So ubizo bazalwane yinto eqhubekayo. Uma ngabe ke esebabiza labafundi wabahlanganiswa babiza ngamagama bachubana lana sizwa ngoSimon Petrus owayini umdobi oMateyu ababekini ama-tax collectors besebenza kaSathi bengawufuni. Sizwa ngabanye kuthiwa babe yishoshovu ngabafanisa nokuthi balwisa umbuzo bafana njengoBoko Haram ama-rebels. Yethu uNkulunkulu wabaqondisa wabahlanganisa wabenza babathroso unye yethu beqhamuke endaweni ezahlukene ngoba it doesn't matter ukuthi usuke kwi-background enjani but uma uNkulunkulu injongo yakhe iyodwa sonke sizoba munye. Yingakho asibize ebhangeni laJohane athi babe munye ukuthi unomsindo because lo uNkulunkulu usibizela kuba sibe munye. So wena mufika lana ngisho kwesinye isikhathi uma uvuka ungekho happy uza kumina ukhumbule ukuthi nami ngisafuna ukuya ezulwini. Not ukuthi wena kuphela ufuna ukuya ezulwini nami ngiyafuna ukuya ezulwini. Sona uNkulunkulu usithatha endaweni ezahlukene kodwa usihlanganisa sibe munye. And kube kuthiwa kuya ngestandard sethu akekho noyedwa umfundi owayefanele ukuba abizwe. Because bonke labo kuthiwa hawu lona unokuthi njengoba nathi asibe sijajana. Kodwa nje asekashiya ukuthi nawe usuyaqoka nawe futhi sekugqoka wonke umuntu ke la ebandleni. Khona bazothi akusho ukuthi kuyabuthwa nje kanhliziyo kuyabuthwa kaana kuyabuthwa kumadodana because istandard sethu asifani nesitandard saNkulunkulu kuthi umuntu ubuka isiqu somuntu isithethu but uNkulunkulu looks at the heart. Ubuka inhliziyo yomuntu and uNkulunkulu mekubiza akathi ngikubiza ngoba ufanele but ngizokwenza ufanele ngoba intando eyami akuyona yakho. He calls you ungekho qualified but in his mission he qualifies you. So noma uNkulunkulu masekubizile mzalwane uma wena usubizwa phela sabela ungathi mina mina nkosana niyangazi ngiyihluphekele nkosana niyangazi akunalutho wena uNkulunkulu esikubiza uzokwenza ube namandla kulomission. Sometimes ebandleni seswala abantu yingakho ivangeli lithi sitshela lithi umsebenzi ukhona kodwa izisebenzi ezincane ngoba abaningi bethu bathi ubani yena mina uNkulunkulu. The moment unalo mqondo ingoba wena usukhohliwe usuyitshela ukuthi owakho umsebenzi kanti umsebenzi ukaJesu and uyena uzokwenza ukuthi ube namandla. Kulungile emehlweni babantu bakubone ngazuthi wena unayo lento efunakalayo but uNkulunkulu uyakwenza ebusweni bakhe ube nayo. Kunabantu namhlanje thina ngoba sibuka ngengaphandle but uNkulunkulu ubuka ngengaphakathi. Ube sethi uNkulunkulu esebabizile akabathumeli lana nalana uthi hambani nezimvini ezilahlekile because uNkulunkulu ufuna labo abadukile. Thina sesesibayeni kodwa kusakhona abangasaphandle besibaya kodwa ngifuna ukuyicacisa lena. Yazi kwesinye isikhathi nakhona ebandleni khona othi ubabuka ijele ukuthi basesibayeni kodwa bekho esibayeni ngoba into abazenzayo nabayikhulumayo baphikisa yonke into eyenziwa nesontweni. Bakhona emhlanganweni kodwa bekho emhlanganweni ibona abodistroya bengaphakathi. So nalezo zimvu zilahlekile niyathunywa kuzona ukuthi buyisa nalabo abadukileyo. Lo msebenzi bazalwane siwuphiwe uNkulunkulu. Ubizo is a gift liyisipho. Uma ungasebenzisi kahle uNkulunkulu yazi kanjani uyakuthatha uvuko wakhe. Free Atamela